thau tha na mo thai atu November niruk atu thai chun vote ding kong lam kong kha city ni kha angar kwat le mai kha to them nom nen sola tibia to them nom nen pang le kha himi zong kha to thai tinang mo pakhat na ka khan to tu mi chu hi to kha himi hi simple se chu vote khan jang te second to anai ding ti se chun hi to ka an ngan mi a minung shil thai se du mi kha chu hi to ka hi anga nok ding vote for more than one, no more than one ate sorry kimika himika nan zau rung dingi vote for no more than one ate isle chu minung pakhan nang tam vote nga lo mo chu nam vote tik zonga hitin cross tu kha anga la lo mi bok te long a feel sila chun ka khin zau tho mau lo state office antele ka state office thu ding mi minung mo state office ka hauda na du ti kha ka nai thim kho vote for no more than one ate no more than one pakhat nak tam nga lo ti se ronga pakhat sela ubama x na na timo na lung nai khen soli na du lo se chun ma hi chan ha pi kha na va kher than na le athar khana hal than na chun mai hi state office e state office chang se mai state office for security of state lungchungi por ma state office and te pani na ga zau sinan the for state representative to district to kin par lai por thon ki state sangi io minung kan te pai cho for auditor of state audit to atu sang mo for board of supervisor district klong lai klong tin ki bi supervisor state supervisor ki polkha adika big chu simdu mi chu ya phun mi vote ito kana zau ring pakhat anti one anti sele one long the to ding arong chu adang kha one hang tam de mi mo to like ara ding o pakhat himi blind ya te khin ina humo ka mun hi katong hi ka cho pat le ngai dan tu thiam ko ne hi ka mun ai na du mi pau kha min kha na tial kho ve ai hi ka chung i an put chum an chia mi chunga na du mi minong ai tel lo se chun hi ka na tial la le na vot pek la kha anga thiam an mani thim mi long khaslo chun to khi nara reading vote for one vote for me court lai mi sima me attorney court of appeal non-partisan office council member the council member say council member akan idang na to vote no more than 5 panga chungkha vote nga lau ka kan chun ma hi extension and le tu khochungi khwai mi bom mi pol mo khwa mi sangi thil tha to tip tok ka zonga kan obama vote salt water iti lai pangi office to mi pon kom vote kho district siang zonga honi dat kilat mi vote kho se khatin kha vote kho simo chon thai tu ma hi 2018 ni
Colomba Junction ni vote kalding mi asit chumai sila mahi vote asit simo chui ka kha kan zawla le no more than one ka pakhat na thim la ka na du mi pakhat na thim la pakhat na thim la pakhat na thim la pakhat na thim la za wrong chui ka vote for one te 111 ante more than one team se mai hi governor team ka pakhat nai team la how team da na du kim mo na du freckle mo na du jack porter mo na du mai ka kai ka on na du minoi tlo se amin ka nai tel khove mo John secretary of agriculture mai achung lai ta hi state level se atang lai hi county ti cho peng kan tla cho Hakha peng Falam peng pol thang se Hakha ka khan not more than 5 pangan hang tam bon nga lo tmi to 2 pani nang vote khmi vote nga lo pani si pani long re pani long na hril te na ska totla pakhat long sele pakhat long thin mi hian manin throi mi si chui na du lo sele pakhat ka min ngan du sele ngan the to kha to na ngan ting na tik ting na apal mo na swal mo na pal sia chun mi kha na thleng du sele mi kha na apsal tu mo longoi